Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization ha ka santarik ubnay naitung arajar arpuway kala dawa badai bantung no mardor da ka Boundary Committee ka ban kentub ya ki nongmi khamat bapher na ka Sarkar Meghalaya na ka Federation of Khasi States bat na ki Autonomous District Council khanang ban yo lumlut ya ki dulir ki bayadai bat ka jinyakran pinbait hapdeng ka Jilla Meghalaya bat ka Assam. Man penorlong ya kini ke jingdawa kahito kala pharu de dorkhas sha ke sarkar jilla lengba menteri ketenat ki kampo ying ke sarkar jilla shwa ba menteri ketenat kampo ying jongkeri u Amit Shah un wanyo kejat ha kini ke nongba Shillong ha katayo ba ar jonguni benai naitung ar hajar ar puwei Health Minister ba elek halal ke dorkhas ke jingdai bat ka border issue di namar hagi siang imut ban ikendo yai lakmen rembui I di Home Minister ndai da bidau bom lakiar imla ban ikendo mintas ni te nimban se ban ikendo pan IT kan ikendor kharsungi ha I elek kumengi la I kot kebor klinik sni bla lab ba ke sarkar India po ka jingalam nu Narendra Modi badu Union Home Minister Amit Shah kila pen I yaga green signal ban solve yaga ni long pending issues nado ba yo yaga state ba pura hado entah kini ki ke border keempat long clear but skawai ni kan mau ha usnem arjar khat lai keladon ke committee baga sarkar ke constitute apo chairmanship jong I lead Dr. Don Kuparoy kani ka committee ban identify ya kita ki area of differences kamut ba kata ki area of difference kamut ban pensyai dan ban identify ki sinong kino ki badai hab po Meghalaya bat kino badai hab po Assam te ni kwa ba ke sarkar kan put up place hak public domain ya kita ki area of differences haswa kan penbaik yu bor Assam padang gajala Assam ban Meghalaya nomor kumba long himenta ba ki pai ba jong gajala Meghalaya kamtam pok obri nyutrep ki sa umdom haduk kini gisngi kimtip kidan kisnong border haduk menta kidang sa umdom kimtip baka hato ki hap sepo Assam ne sepo Meghalaya jadi halal kini ngobrim ni kentu ya ke sarkar bahkan place public domain ya kini ki area of differences kenang makan long clear ka long syai siapa ba no sinong jong jelah berkoi but kawai na kalian gojongi gila dawa na sarkar baga de ban delete no itu kentian land holding syaka land ownership kenang bayi kendo ke siap gila ban dan kam hok bat pakan dai kan long try gojongi te gila refer ru ya to ar hajar khat lai gila ekran sadi ba bat I elhek beri maki kiden hapo ka sarkar jong kani ka MDA bat ka MDA kunjo ila air ga jingkular ba indra ay kanya bat nai diga forward ding letter sey ba la kamen boy tangi kwa ba ka hakan ka jingi pembet puat dana katakan negotiation between Meghalaya and Assam ipa ba ka Federation of Khasi State ru kade ban include namar ba nila ii ya to ka reflect hang to ka first schedule jab condition jang kari kala pun kontrop hang to taka bobusuk jubar bat ka Assam te la don ru ka ha ka ayu ka bala yosoi lengba kini ki arpusan hima dan lagi kisiem ke bakil IT ru ho Governor General o Raja Gopala Charari de halor kini kimat penila dawaru ba halor kini ka land ownership kadai ban shim initiative na kloy khnang ba uput usam ngin yok ubabaki berhenti but skui long menta kelajan kene ka arjar arfulai election te nga kumu nongsong sunong jong dispute area naspo than bertemu kro balengi dawa banbu hatai ye kata ka domain ye kata ka
tagi area of differences kenang bang ay nga bangan syai ngadai sya asam na meklia give in clearly specific kenang bangan tip kan bayanga khila penhap sya asam tangan let you suruh ni ban tebut apa meklia I be clear let the people know pa maki kidon chano kenang ba hu amilir don kam su ban ko ban kan bas ngir ngin pen ab yaki ada piwan ngin IP deka jingbam ngin IP deka se perkhat bah bade ba kani ke kam boundary issue kam dei ke kam politik sono jano ring ngi la dawa be penbuat pembek na penbuat yo ni putusan de hadin ke jingmi bi ai ke statement ni bala comment bi pan kita gi kot kisla ni kini ki arteli ki de discontent te de halor kani ngi pha de go memorandum badai ba kastiat hi mat kala plan de ban simi ki kot kisla khnang bi kirwan ra hakmat jamu union home minister Amit Shah tangi na kalian jungi ngi kwa bahkan ni ke delegation ru dai ban konthop lang ge ni bade gini ki dai kita ki balam concern ki ba pech sha ye kata ka khando ka sia but kanlong ka ba phalla do ba hadu menta ka state government kam don te klan ki ko bagi skondo be de ka previous government han ring ndala phai bat kumbangen ban biang mene ha ka raja khat lai nak ka por ka danglong CM jong mukul sama ula de compile por khoi bat ki ula de penmi ro ngala kan mau tengah lagi kot keluar ro bagi la don hadu khat arteli ki kita gi jaka ki be khaja puat tengi kwa bagi ya kata hi ko ju khnang kan pau be ya kata ka area of differences ai bagi pat ba bagi tip la ka jong ka hok kan ti ki jom ki